Assalamu alaikum, hurmatly mekendeşler, jana Baytu kanal katılımçıları. Bugün 11 fevral 2024 yıl biz özgün mal bazarındayız. Jıl bazardan buyursa çavaratlardı, öspürümdörді, rабочий аттарды көрсөтөбүz. Bugün negedir attar azırak tuğanlar gündөгüden, azırak çüptür. Buyursa çekeden көрсөтөлү. Bu kara at kança eken? Kança? 130 ming so'm kemi var deydi. Jaşıça? İkası yat eken tuğanlar. Ulağı var mı? Ulağı garanta. Paroda. Arabaya. Özün Kırgız жылқысы. Денсаулығы сырттан эле өтөт. Баш чакан бирок тың болуп көрүнүп атат. Мындай басыр бир-эки бурумдарын көрсөтпөйчү. Ордунан разворот алат экен. 130 миң кеми бар дейт. Любой жагына бурулат экен. Гидравлика дейт. Кайердики адрес? Карасу. Номер айтпай туган? 556 менен 18-20-03 ha? WhatsApp var mı? Var. Görüşürüz. 130 binge bolgonu. Kemi var deydi. Söyleşiyorsun. Bir saat çıkıdın. Görüşürüz. Razvorotlar жақшкен. Урматтуу Ош, Жалалабад, Өзгөн, Карасу, Карагулжа район тургундары, эгер сиздер мына ушундай сапаттуу пластикти жасатам десеңиздер, экрандагы WhatsApp связь номерине байлансаңыздар болот. Өзүнүн ишин мыкты билген усталар каалаган размерде, каалаган өлчөмдө пластик айнек терезелерди жасап берет. Кышындасы зимний пена менен дагы мына ушундай кылып жасап, ичине мындай профилдерди салып, бекемдигине талапка жооп берет дейт. Андыктан өзүңүздөр да көрүп, кызыккандар экрандагы WhatsApp связь номерине байлансаңыздар болот. Эгер кимде-ким Байтуудан деп кайрылган болсо, дагы арзандатуулар болот. Сиздер ар дайым мыктысын, сапаттуусун тандаңыздар. Бул кара канча экен туган? 200 кем var. Жашыча? Экасы. Paroda. Kırgız жылкысы. Улагы тамай дейт мына. Бурумдарын көрсөтпөй. Бул дагы чакан улан тың экен бирок. 200 кем var дейт. Бол, жакыныраак алып келип кой. Номерин алайын десек кетип калды карап. Чапылап кетти го. Күнгө теске жагына өтүп алайлы. Күнүн чыгып, часырап. Мындай не көрсөтөлү. Канча керек болот? 250 миң сом. Жашыча? 3 асый болду. 3 асый дейт. 3 асый аткен. Татпайлап кой дейт. Есеп. Bu bir kaç kança eкен? 500 ming so'm. Жашыча? Жаңасы. Boyu kança? 173-174 çıkıyor deydi. Boyun qarаңыздар. Boyu da bir eкен. 500 ming so'm deydi. Ulaqa çağıldı qanday? Күзде кішкене арылаттық дейді, көп чалып дейді. Қараңыздар. Биіктігі биік екен. Қанша өрдек а? 95. 95 өрді дейді. Жашыча? Жазға пышты. Жазға пышты ба? Пышты болады дейді жазға. Ең пышты болады екен. 95 беріп тұр базар, бербеді. Ошо кашка номерин айтып коюң ака. Сурайын дедим эле. Номерди айтып коюңчу. 0702 03 04 07 173 174 чыгат дейт ондар бою. Жаңасы ба? Жаш экен да бул. Жазга эки болот. Үйүргө дагы коюлат бирок а? Коюлат. Улака дагы чабылып үйүргө дагы коюлат дейт. Бирок boyu bir iken de canı vardı. 500 bin kemi var deydi. Söyleşiyorlar. Жақсы. Sodağınız versin. Nakırın. Gör öyle ortada. Buna çakalın alattı da. Tatil eken ama. Ana.
Öyle. Bunu Allah'ta göre çatı şey. Göre çat gelmiş. Kaça dodatken ne bunu? Akçasın kaça dodatken? 500 dodatken ne? Yaşı kaç çekin? Kaç yaş? 6 yaş değil. 6 yaşardaydı. Ketti vuruyla. Kök boy çok. 150 bin deytin anı. 150 bin deytin. Attı. Yo attı. Tatamda. 150 dedi. Boyu kaç açıp attı ne ka? 1.60 at deydi. Paroda. Kırgızcılık bile hoş gerek deydi. Canvardı göster. Bir ilk yerseken bir ok. Nolat dağı, sodoğuk dağı. Bağıl dağı. Ya. Kaç eken? 400 deydi. Kemi vardı atken. Nolat. 400 bin kemi var deydi. Ha. Çarnıy bumerga. Kap para. Kaç eken bulat? Kaç adık? Aşağısı. 300. Caşıca. İkası eken. Жылтырайт қожаны бар. Жуып қойса совсем мына картинка болады да. Тайсон деген ат дейді. Улаға чабылды. Чабылған екен. Улаға кімден? Сізден бе? Чабылған. Чабылды да жүреді дейді. Қайсы жердің аты ака? Жалауаттың аты дейді. Номеріңіздерді айтып қойсыздар ма? 71 миллион 72 70 00. WhatsApp'ta var ha? Kara attı görürsün. Gün görüyor, çasırap, жылтырап. Köküne çıkıp Allah'ın hükmünden жақсы нәрсе екен бұларға. Жануарды қоғыз қылып жаратқан Алла да барлық нәрсені сонын ұлпай, сонын жаратыптыр. Ортаны көреді, негізінен сода болған өте аз. Қанша екен туған ат? Күн шықпайлы кетті ғой, тескері қарап. Таппайлы қой деген не ол. Болды. Тегеден көреріз. Бірақ мынандай ел топтолып, бір сода болып, ат сатылған жер жоқ туғандар. Бүтелі миніп жүреді. Сода дымып тұрады. Bir de мындай қарымап бер деген жері жоқ. Бардық еле миніп жүреді. Көріп атқан. Сонда ол өле жүршет. Hiç soda olan жері жоқ. Мына чекеде көбірек болып қалшылы. Чекені көрелі. Қандай ол одан. Жоқ бұл жақта деле. Тыпты чекен. Сода olған жері жоқ. Ақырын әме. Рабочий ат өспірімдерге төрелі біз. Бұл жақта көрі тастар. Бардық еле аяққа чапылап, бияққа чапылап. Бағасын сұрасаң айтысы келбейле жүршет қой. Туғандар, кезек өспірімдер келіп қалды. Өспірімдерді сұрайлы. Өспірімдері қандай болады бүгінгі күнде. Чекеден көрсетеміз. Қанша екен ака бұл өспірім? 250 мың сом. Парада қандай ака бұның? Польша екен туғандарына. 250 мың сом дейді. Денсаулығы таза ұлттары тұяқтар. Тап таза дейді. Бойы дағы биік. Жаш қанша ака? Geçir 60'lı болады дейді. Уже минеп пуля үйретіп қойып тұр мынаны. Польша. Бойы қанша шығып қалады ака? 1.60'ın tegeregi bu. Hazırdan öyle. 1.60'ın tegeregi deydi. Caş yerse eкен. Görürsün. Numarası ait bana ağa? 76 37 36 84. WhatsApp para? Görürsün tuğanlar. Öspürüm izleyenler. Söyleşiyorsun. Negisi жақсы өспірім екен. Nerede satılganlık şeytin al. Satıldı buna. Kaç oldu? 62? Jarımı da var bu. 62 jarımға satıldı deysin ha. Olmalılar. Attın özünde. Attın özünde. Buna kök öspürümlü sırayla. Öspürüm az eken. 130 bin. Yaşı. Bundan eken.
Parodasıca. Rossiya. Rossiya ekan onlar. Boyu qancha chiqib qoldi? O'rtasi. Bilmiyorum. Toshna bilmayman deydi. 1.60 ketmese gerek. 1.60 qa yetmesi kerak deydi. 1.55'ten ayrıldı. Ha. Ha. Futbol taza. Tutbol falan. Taza deydi. Uzunluğu da uzun ekan. Görürsüzler. 130 dedin ya. 130 ming so'm kemi var deydi onlar o'spirim. Nomer aytib qo'ysanglar. 221 menen 88 96 97. WhatsApp bara. WhatsApp var ha. Ana. Görürsüzler o'spirimlarni chekeden ko'rsataverelim. Qancha ekan bu? Hayvan. Ha. 200 kam abi. 100 kemi var. Jashicha. Yaş caza unan. Jazg'ag'unan mı? Jazg'ag'unan ekan. 100 kemi var deydi jazg'ag'unanda. Yaxshi ekan bundağı. Chekeden o'spirimlarni ko'raverelim. Baytov ha. Ha. Yo'qdan. O'spirimni ko'raverelim. Qancha ekan bu? 150 ming so'm. Jashicha. Düzgü kunan deydi. Az katatay bulursun da? Katatay deydi. Parodacha. Özde Kırgız жылқысы deydi. Çoğun ekan biroq tutanlar. 150 ming so'm kemi var deydi. 1.57 çıkardı. Boyu 1.57 chiqadi deydi. Nomer aytib qo'yamiz. 771 14 84 55. Yaxshi ekan bo'ladi aka. 5000 verdim. Kemi bo'ladi deydi. 150 ming kemi var deydi. Ko'rasizlar o'spirimda. Chekidan ko'raverelim. Qanday bo'ladi? Bunda o'spirim qancha ekan? 70. 70 ming so'm. Jashicha. Jazg'ag'unan deydi. 70 ming so'm deydi. Qashqa qancha ekan aka? 200 ming so'm. Jashicha. 2 yaş. 2 yashar. Paroda. Ilı'dan gelgen. Ilg'iydan kelgan deydi. Biroq jo'n bo'lgan. Aldi orqa qarazlar tegiz kelgan. Tu. Ha. Bu to'g'ri toza. Qayerdiki negiz adres hozir? Qarag'ulca. Qarag'ulcha. Nomeringizni aytib qo'ying. 709 mu? 71 98 22. WhatsApp'tagı var ha? WhatsApp çok güzel ekan. Biroq usti tolla ekan tonlarda. Tolla jonivar ekan. Ko'rasizlar. Alındı aka. Qancha oldu? 67. 67 ga alındı deydi. O'spirim. 67 oldu deydi. Pul qancha ekan aka? 110. 110 ming so'm. Jashicha. Kaltatay. Paroda. Qirg'iz жылқысы. Ha, boyudağı yaxshi ekan. Kaltatay ekan onlarda. Qayerdiki adres? Ha. Qarasu, nomer aytib qo'yasizmi? Nomeri. Qanchalik o do'stim qo'da? Aqchasi qancha dediniz? 110. 110 ming so'm dedi. O'spirim. Kaltatay ekan. Ha, negizi emas, yaxshi ekan, biyik. O'spirim. Nomer aytib qo'yasizmi? 500. Hı. 01 97 87. WhatsApp ara? Var. Görüşler, o'spirimlar. Nomerini albay qo'y deganlari da var. Albay qo'ysang, uyda jatsang chalib alışıp, bunal o'spirimdan nomerini olib qo'yibsan, onu olib qo'yibsan deganlar ko'p bo'ladi da. O'shaga qo'ldan kelgancha olib qo'ygan harakat qilaylik. O'spirim qancha ekan aka? Bironiki? Bironiki deydi. Qaysi bağolda aka? Eko bir be. Qancha yo'rachadi ekoni? 150'den 2000. Ekoni. Juna. 150'den 2000 qo'yib ber deb so'radik deydi. Ne ekoni? Bu iki qara qancha ekan aka? Aqchalari 90'dan. 90'dan. Yaşlarıca? 1,5 yaş. 1,5 yaşar. Paltaraşkalar. Duyumsa? Parodalar çıkın. Arada Bişkek diye. 200 gelgen. 200 paroda deydi onlar. Kalta taylarken. Adres qayerda aka? Adres. Cala Otoblast. Jala Otobus. Nomer aytib qo'yasizmi? 700 mene. 73 64 03. WhatsApp para? Yok WhatsApp yalayın. Sivas deydi. Sivas'a çalaverasizlar. Arkasında ko'rsatmaydi, bunda tay turadi, odamlar turadi biraz. Nima bo'ladi? Ko'rasizlar. Aqrin emi rabochiyatlarga o'toli, rabochiyatlar bugungi kunda qanday bo'lib жатат deganlar ko'rasizlar. Chekeden ko'rsatdi o'z rabochiyatlarda. Bu yerda soda o'g'lanadi o'xshaydi. Qaysi naga birinchi bal tavı.
Ökönü birde. Qancha euro sat? Bilmem. Başka kalsa ham qo'shma. Bunavi ichkari. Qanchadan berdin? Sudraydi. 170 ming ish. Ekon ha? 170 ming. Ekondan 170 berdin. Eko tegiz ekan. Ha, 170 ga berilib aytadi savdo oldan. Akırın ıldığından ötketmesek tığın ekan. Yaxşı şuruz. Araba çatlardan sırayla hemen. Kengirek jene turup sırayla. Kaç günlük kat? 80. 80 ming deydi. Kaç gün al? Kaçka? 85 kim var? Yaşıca? Canası. İş var mı? Canası. İş var deydi. İşleyeceğim hayat deydi. Görelim. 85 gün. Kaç gün bu? Kaça? 110? 110 not al deydi. Kaça git? 8 ulaş sekund. Hatta sekund. Kaç gün bu? 85 kim var deydi nana. Öyle gitmesin. İkası. İşi var mı? Coşat. İşi var deydi. Narkını seçe? Arkası dere 85 lança. Bul dere 85 lan çak. İkası deydi. İşi var mı? İşi yok. Ulağı var kişine. Taka ulağı var deydi. Narkın ulağı var mı? Nanın işi var eken. 85'ten kemleri var. Жақсы айтты. Narkıdan çak deydi. Argın okşaydı ha? Hı. Budan çak argın deydi. Nomer aytып koyun. 703 meni. Hı. 90 21 00. WhatsApp var ha? WhatsApp var. Görürsün. İki sürüm. Araba çatqa. Qara sülük. Qancha ekan? 95 kam var. 95 kemi var. Yaşıca. Canası. İşi var. Canası deydi. Ana. Çakan durak tüng ekan. Qayerda? Jalavatın atı. Nomer aytып koyun. Aytmayman. Aytmayım deydi. Klientleri var deydi. Kedet deydi. Ana. Şöyle görüp atkanlar var ekan. Ақшасы қанша екен? 120. 120 мing. Жашычы? Altası. Алтасы. İşi? Zınk. İşi var. Любой işe getirеді. Қай saatта oldu? Қай saat? Altı okşaydı. Altı vermek. Қанша екен бұл ата? Қанша екен бұл қашқа? 100 ming. Жашычы? Bıştı kent onlar. Jaş eкен. 100 ming kemi var dedi nana. Minus var. Bak şimdi tartıyor. Aa. Mal alası sırtında, adam alası içinde demekçi. Ona alat. Kaç eкен bu alat? Asası özünle. 120. Jaşıca. 4 ası. İşi var mı? İşi var dedi. İşi var dedi. 4 ası. Salon nasıl sektireceğiz? Altın atlar şu adam. Nasıl oldu atışıydı? Kaç euro koydun saka? 100 ming verdim. 100 ming verdiniz. Jaş qandayken? Ekasi. Bekası yat. 100 ming verip koydun. Ne o satıldı mı? Çok göre. Aa, gör otam deydi. 100 ming verip koydun hatta. Soda oldu. Gör otam deydi. Bunu alıp görüldü. Kaç ekan bulat? 130 ming so'm. Jaşıcha? Canası yat ekan tonlarına. Qancha euro atat? 100 üstü bir euro deydi. Shunday tonlar kanalga katты alып, qol eretinde şu videoga birden like'tan basıp qo'yingizlar. Tinchlikda, amanlıkta bolunguzlar.